Sizomdumisa uNkulunkulu. Uthi uDavide kwincwadi yendumiso 100 singene emasangweni ngendumiso, which means nasongenile la we have only one purpose, to say thanks to the Lord and worship him and rejoice in the Lord. There is one purpose. Awungeni ke endlini kaThixo une stress uphume naso. Funeka uyi-understand le ndumiso 100 ukuthi what iminishani kumzalwane. And yabulisa njengama-verses bangcwele ngithola nangifunda ukuthi encwadini kaNkulunkulu izenzo 3 kunomzalwane apha onguLevitiku owayethi nayisengenile endlini yokuthandaza alale. Yebo make namuhla abantu abasha, bantu besifazane, nasesingenile endlini kaThixo singabi nguye uLevitiku. Yena owayethi nayisengenile kuthiwa uPetro wayeshumayela isikhathi eside, wayehlala ngasefasteleni. Ibhale bangcwele nizasifundela, ngiyanibulisa egameni likaJesu ngencwadi izenzo 3 nizasifundela ekhaya. Wayehlala ngasefasteleni, naye qeda nakushunyayela abhoreka lale. So bangcwele
kuyinkinga ukulala sowukhona ngaphakathi. Because uLevitiku wathi esalele, it was the 10th floor. Just imagine indlu ekwakukhonzelwa kuye kwi-3rd floor. Wafa. Ungabi ngumzalwane ozafa ehamba indlela yokukhonza uNkulunkulu ngenxa yokuthi nasowungenile uyalala. Ungeze ulenze lelo phutha. So according ukuhlala ngasefasteleni, which means wayethi nabaseke khona endlini kaNkulunkulu but usacabanga izinto zangaphandle. So we have got one mandate yokuza endlini kaNkulunkulu. Amen. One mandate. Sometimes singabantu besifazana abacomplaina too much kanti silahle imandate ukuthi kahle hle simkhonzelani uNkulunkulu. That is why we are complaining too much. Today, I'm just saying, number 2 wami nginivusela usencwadini Izenzo 20. La ngithola ukuthi okay, abazalwane bayakwazi bazinhlobo nje ezu3. Sithola kula ncwadi umzalwane owayezalwe engakhoni ukuhamba from birth, which means kwakukhona obayi1 ababemthatha ekhaya basuke bambeke egedeni. So according to the scripture, igede kusemnyangweni wethempeli. Akutho umnyango, kuthiwa is at the gate. Babefike bambeke egatini. Abazalwane, mind you, ngabazalwane. Baqede bathini bona? I'm sure babezingenela ngaphakathi. Bamshila phe egedeni. Abazalwane. So siba nabazalwane abanjalo abakuthatha kodwa bafuna uyofikelela kuNkulunkulu. Bakuthatha bakushiye egedeni. Remember, uthi David, when we enter in the gate, singena ngendumiso. But labazalwane bakushiya kuphi? Egatini. Nabona basebenzile lithi bakuthathile ekhaya, but bakushiya kuphi? Egedeni. Kube khona nalabo abazalwane abakuthanda uhlela apha egatini. Niyabona abazalwane, because lo muntu engakwazi ukuhamba wayihlala egedeni sekephila ngokucela. So abazalwane babekhupha whatever banayo bamnike. Kodwa bathi hlala apha egedeni siyangena siyokhonza uNkulunkulu. So but uPetro noJohane nabefika adithi beseke ejwayele uhlala lapha ecela. Nabefika bona bamgqolozela so. I'm sure wathi ngabantu abanjani apha. But no, thina sinayo isilver, asinayo igolide, but sikunikeza uJesu phakama uhambe. So asibe nabazalwane ababa neso spirit sokuthini, sokuphakamisa abazalwane bethu abangakhona ukuhamba. Kuthiwa definitely bambamba wema yaqina imisipha, wangena ngaphakathi, wangena sekedumisa uNkulunkulu. Nina niyahamba but nanifikile endlini kaThixo animdumisa uNkulunkulu. That man wangena ngendumiso, wangena yenza so ingathi ngiyamuzwa ivuka indumiso. Uthi na ungena la ngaphakathi wena ungene ngeyiphi indumiso, because you are supposed when you enter umfundisi wami engimthandayo egameni elihle likaJesu. Hallelujah. Ndibulise notata bonke abakhona nabefundisi ngegameni elihle likaJesu. Ndibulise ne-elders of the church, ndibulise nebandla lonke lase-Divine, in the name of Jesus. Amen. Ngibonga leli thuba
umama anginike lona hey kwangena imessage awubisakwazi nolala abangcwele kuvele kungalaleki elder ubuthongo abufiki hallelujah Sisilrato andazi noba you are ready for Sisilrato you are ready all right amen bangcwele ndima nokuzithoba nje enhlizweni yami kusathethwe emthandazweni ukuthi kunezinto ngesinye isikhathi thina esingaziqapheli sesikholwa kanti sesikhonza idols uzibalile umama emthandazweni kwase kufika kuma enhlizweni ukuthi ndisize Nkosi unikeze wisdom yokubona ukuthi la angisenzanga kahle and nasengingasenzanga kahle ndiye kuNkulunkulu to surrender amen siyambonga uNkulunkulu hallelujah sizofunda Sisilrato from Luke 1 siqale ku verse 5 la kulesi sihloko sisamba uthetha umfundisi Friday ndithanda ngala language yakithi Kairos time the moment of what of grace so sizofunda kulo Luka verse 1 uLuka xa ndimfunda uveza ukuthi kuyinkinga ukungakholelwa kwi-prophetic word sifundele Sisilrato kumba ngathi ndithethe izinto zami Ngesikhathi kubusa Herode inkosi yaseJudiya kwakunempristi labebitwa ngekuthi nguZakhariya abewela ucembi laAbiya lebupristi umkakhe abewesitukulwane saAaron libito lakhe kungu-Elizabeth bobabili babephila impilo lengcwele kuNkulunkulu babeyigcina yonke imiyalo nemithetho yenkosi babede bantwana ngobe Elizabeth abengetali futhi bobabili bese bakhulile ngaleli lilanga kwakuligema laZakhariya lekwenda umsebenzi wakhe webupristi kuNkulunkulu njengaloko akwenda yelekile ngaleli siko lebupristi abedliwe yinkatho yekuthi ashise impepho eLatini ngako ke wangena ethempelini lenkosi sicumbi sonke sebantfu sasithandaza ngephandle ngesikhathi ashisa impepho ingelozi yenkosi yabonakala kuye ime ngasesandleni sekudla selilati lapho kwakushiselwa khona impepho nakayibona Zakhariya wetfuka wesaba kodwa ingelosi yathi kuye ungesabi Zakhariya umthandazo wakho sewuvakele umkakho Elizabeth utakutala indvodzana utayetsa libito layo uthi nguJohane maye utawujabula utfokote kakhulu nebantfu labanyenti batakujabula kanye nawe ngekutala kwakhe ngoba uyakuba ngumuntu lomkhulu ebusweni baNkulunkulu akayiwulinatsa liwayini nomeke yini ledzakisako uyawugcwaliswa ngamoya longcwele kusukela angakatalwa uyawubuyisela bantfu labanyenti baka-Israyeli kuNkulunkulu inkosi yabo uyawuhamba embi kwabo ngemoya nangemandla njengemprofeti Elijah uyawuhlanganisa boyise nebantwana babo babuye babe nebudlelwane agucule bantfu labangalaleli babe ngulabalungile uyakwenda bantfu balunge kuta kwenkosi yabo Zakhariya wathi engilosini ngiyawukwati ngani kuthi lokhu kungiko mina nemkami sesibadzala kakhulu ingelozi yamphendvula yathi nginguGabriyeli loma embi kwaNkulunkulu ngitfunywe kuthi ngikhulume kuwe ngikutshele lendzaba lemnanzi kodwa awukalikholwa livi lami litawugcwaliseka ngesikhathi lesifanele ngako ke utawuba simungulu uhlale ungakwati kukhuluma kuze kufike lelo langa kuyawugcwaliseka ngalo sethembiso sami konke
Kuse loku kwendeka nje bantfu babeloku balindzele Zakhariya sebamangele ukuthi sewuphuteleni kangaka ethempelini. Waphuma angasakwati kukhuluma. Ngako bavele bati ukuthi wembulelwe umbono ethempelini. Njengobe abesesimungulu wavele wakhuluma nabo ngetandla. Nasacedze emalanga emsebenti wakhe webupristi ethempelini wabuyela ekhaya lakhe. Emva kwesikhatsi umkakhe Elizabeth wakhulelwa watifihla endlini tinyanga letisihlanu. Wase uthi manje ekugcineni inkosi seyingisitile seyilusulile lihlazo lami ebantwini. Ngenyanga yesitfupha Elizabeth atetfwele uNkulunkulu wamtfumela ingelosi Gabriel edolobheni laseGalile lelithiwa yiNazaretha. Beyitfunywe entombini lenguMariya lebesamiselwe Josefa lijaha lelusendvo lenkosi Davide. Ingelosi yeta kuye yefika yathi, sikhulekile wena lobusisekile, inkosi inawe. Mariya yamkhatsata kakhulu lenkulumo yengilosi, wamangala ukuthi lengilosi isho kuthini. Ingilosi yase ithi kuye, ungesabi Mariya, ngobe utfole umusa waNkulunkulu. Utawukhulelwa utale indvodzana, uyetse libito uthi nguJesu. Uyawuba mkhulu abitwe ngekuthi indvodzana yaNkulunkulu lesetikwako konke. Nkulunkulu inkosi iyawumnika sihlalo sebukhosi sakhokho wakhe Davide. Uyawuba yinkosi yetitukulwane taJakobe. Nini nanini umbuso wakhe ungeke ube nesiphetfo. Mariya wase uthi engilosini, kepha lokho kungenteka kanjani ngingakahlangani nendvodza? Ingilosi yamphendvula yathi, Moya Longcwele uyawehlela kuwe, emandla aNkulunkulu losotikwako konke akusibekele. Ngako-ke lo mntfwana longcwele lotawutalwa nguwe uyawubita ngekuthi indvodzana yaNkulunkulu. Khumbula sihlobo sakho Elizabeth lebekuthiwa angeke abe nemntfwana, kepha nyalo sewunetinyanga letisitfupha atetfwele. Lide asamdzala kangaka, Nkulunkulu akehlulwa ngulutfo. Mariya wase uthi, ngiyingcekukati yenkosi, akwenteke kimi loko njengobe sewushilo. Yase iyamshiya ingelosi. Kulawo malanga Mariya watilungiselela ngekushesha waya emtini loseJudiya eveni letintsaba. Wafike wangena kaZakhariya wabingelela Elizabeth. Kwasi lapho Elizabeth nakeva kubingelela kwaMariya umfana wagcuma esuswini sakhe. Amen. Amen. Thandaza siswa. Siyabonga Baba Longcwele livi lakho lisafundziwe. Khuluma Baba Longcwele ngemntwanakho asamile phambi kwethu. Asingeva Baba bethu engcwele lokunye lokungasiphazamisa ukuthi sive livi lakho, kodwa sikhulekela Baba Longcwele kuvulwa tindlebe takamoya silalele lokufunwa nguwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kuze wephakade. Amen. Amen. La sithola abantu abawu3. Umuntu ongutata uZakhariya. Sithola uElizabeth. Ushade kubani? KuZakhariya. Sithola uMariya oyintombi to ngekwelanguage yethu lekhaya. uMariya. So sithola apha uZakhariya noElizabeth. Isihloko sami sithi he is able. He is able. Sikhonza uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto noba the scientists sezithethe zathini phezulu kwempilo yakho, kodwa uNkulunkulu unguNkulunkulu wesikhathi. So uZakhariya utshela ukuthi oseke mdala angeke futhi abe nabantwana. And I'm sure nongenabo abantwana qasiva uthi ababe ngabantu abakhonza uNkulunkulu babegqibelele, which means babe ngabantu abangafani nami nje. Uyabona ukhonze kodwa uyadlala, uyakubona. So babekhonza uNkulunkulu ngokugqibelele, bemethemba uNkulunkulu. But
bengenabo abantwana. And kwakusekuthethiwe ukuthi nabantu abesebebona ngendlela abesebebadala ngayo ukuthi ngeke babathole abantwana. Kuyenzeka nawe uxelele ukuthi hayi le situation yakho iso and ngeke nodokotela maybe bathi awunakulapheka according to them as doctors. But today sithi thina according to God akukho kungenzeki. No matter utshelwe ini, but sithi according to God akukho kungenzeki. According uZachariah, which means lento eyiseyihleli kuphi emqondweni wakhe, kuba simthola noba sekenza umsebenzi kaNkulunkulu lapha as a priest. Njengoko ebekelwe ukungena ethempeleni, wayengena yedwa ke yena, abazalwane bakhuleke kuphi ngaphandle. Ubone ingelosi yizomphendula ingelosi, but yena akazange akholwe. So that is why sithi namuhla ekseni asiqaphele sibazalwane, siyakholwa senza kahle, but we don't believe in a prophetic word. So kuyinkinga ukungakholelwa kwis-prophet. By that time uprophet ukholwa kahle, but awukholelwa kwis-prophet esilethe impendulo zakho. Ithi ingelosi ndehlile ukuzophendula imithandazo yakho. But yena, instead of saying I receive the prophetic word, usabuza, ubuza engakholwa. So there is a problem xa ungumzalwane. Ithi xa kuthethwa isipropheto phezu kwempilo yakho ungasireceive, usingabaze. Sometimes siyathandaza sithi imithandazo ayiphendulwa, kade waphendula. The problem uye wangabaza impendulo. So there is a problem. Noba ungakholwa kakhulu, but if awukholelwa kwis-prophet on that time sehliso, so iluzile impendulo yalo mthandazo ubuwuthandaza. Siyathola kule ncwadi yathi ingelosi njengoba ungakholwa ndiza kuvala umlomo. Ungene ekwazi ukuthetha, waphuma enjani engasakwazi ukuthetha. And the time ungakholwa kunezinto uNkulunkulu azazenza la kuwe ezimbi. Not that uba uyakupanisha, because uboniwe uZachariah ukuthi akakholelwa sesisiprophet, wayezawuphuma ehambe ethetha. Kunezinto zikaNkulunkulu nangabe uNkulunkulu esikhulelisa zona ekungafanele sibomake sihambe sithetha. Siyamthola uElizabeth nayisekhulelwe, uhlale endlini for 5 months engafuni ukubona. When the Holy Spirit kunezinto okukhulelise zona, awutsheni nale friend yakho. The problem yethu uthe umama kwi-encouragement sithetha kakhulu. Kunezinto othi wakuzikhulelwa kufuneka uthule, because once wazithetha you will abort. And as nayibona i-abortion, nayibona kuzenzeke i-abortion uzithethe ngesikhathi esingafanele. So today sizofundiswa singabantu besifazane ukuthi uElizabeth, just imagine somdala ubutsheniwe ukuthi ngeke ube nabantwana, ubuzenza njani undimi? Benda uxelela umsholozile wonke, hey phela ngoku sendi nomntwana. That is why uNkulunkulu evele wavala uZachariah, wamvala umlomo. Wayengafuni, wasembonile ukuthi ukukholwa kwakhe uzawuthi pepe kakhulu, wathi andimvala umlomo. Niyayibona? So uNkulunkulu unesu wathi akakholwa uzayitshena abantu le ndaba, wamvala umlomo. And na Elizabeth nayisekhulelwe akamtshenanga kwa uZachariah, uye wathula for 5 months. Zingaphi izinto uze-aborta ngenxa yokuthi wena ukhawuleza ukhulume? So ukuthetha izinto, there are secrets zakwamoya. Xa ukhulelwa izinto zakwamoya awuzithethi noba kanjani, awuzithethi noba kuphi.
uhlala nazo, uhlale emkhulekweni. So siyathola ke apho nje ndithi sithatha ngabantu abayi2 ngongumake oshadile intombi into abantu abasha namantombazana angazani namadoda ayakhulelwa izinto zakwamoya. Nikhulela uJesu nina. So that is why lento kungafanele nidlale ngayo, because nikhulelwe and nina nikhulelwe umsindisi ozosindisa other problems ezenzekayo emakhayeni enu. Omabenu banezinkinga kodwa ngenxa yokuthi nani nikhulela umsindisi, you will solve those problems. Siyamthola uMaria xa efika ethi no, ingelosi semtshenile ukuthi uElizabeth uElizabeth ibingumzala wakhe uMaria, but akamtshenanga. Uze watshenwa ingelosi uMaria. Wena nawusemthandazweni, umthandazo uthi yenza njani ngoElder Melo? Ingabe iyafika ingelosi usathandaza ikhuluma izindaba zokuyosindisa uElder Agnes? So ingelosi itshena uMaria, uMaria udecide ukuyovisitha bani? uElizabeth. So the time Elizabeth eyovisitha, emntomsho ungadlali ngevangeli because ukhulelwe. Kakhulukazi wena wesifazana ukhulelwe izinto zikaThixo. The time Maria efika, the time emanga nje kuphela sithola njalo with that ihag kwadlala umntwana esiswini sika Elizabeth. Kwaphila izinto besezifile ngenxa kaMaria. So we are here to say ayivuke le ndaba yokuthi asidlalisi bantu abasha ngento kaThixo. Nikhulelwe izinto zezulu, and you are here to save the church. Kunabantwana bafile kulabomake. Remember uElizabeth beseke bizwa ngenyumba. Uchilo umama wathi umlomo wethu ukhuluma izinto ezilimaza abantu. uElizabeth for years beseke bizwa ngenyumba. I'm sure ne-self-esteem yakhe ibisenjani ishone phansi. Engumuntu othi kanti mina ndikholwa kangaka, uNkulunkulu ndikuthandaza kangaka, kodwa undenzeli inceba. Kuyenzeka sitsho njalo, sithandabuza uNkulunkulu, but kuyafika uMaria umuntu omtsha ongazani nandoda ekhulela uJesu umsindisi. Ufika athini with a hug, akathethanga, wadlala umntwana. Sidinga abantu abasha abazamgcina intando kaThixo. Nizawubona once nagcina intando kaThixo nikhulela izinto ezinkulu. Maybe you were not understanding ukuthi hayi thina sibantu abasha nje nikhulela izinto ezinkulu. Kufanele nizovusa izinto esezifile ezingadlali. Umntwana ufile, but udinga somebody wokuthini athandaze ngami, ukuba ndithini umntwana ndimve shukuma. Bangapi abazalwane abanye asisababone nobabona ndithapha, and asisazikhathazi nje nokuba ukuvusela. Ngiyakuva namuhla ukuthi ukuvusela kwenza umntwana athini. Akuthi abona ngoku uNkulunkulu sekenza ngesasikhathi soMaria, you were supposed to travel. Now we have got his phone and it. Kodwa ukumvusela lo mzalwane wakho ngala, nike nivuselane bangcwele. So it's very important ukuvuselana ngenxa yokuthi kukhona umzalwane okudingeka umntwana wakhe athini adlale. So akanakuphila umntwana ongadlali. Bayazi ababenze inesini, bayazi ukudlala komntwana ukuthi kuthetha ntoni. Kuthetha ukuthi uyaphila. Nawe kwamoya kufuneka ube ngumzalwane ongunomntwana onjani ophilayo kwamoya, in the spirit. So that is why kumele sithi
sivuselelane, sithandazisane. Ngokwenza njalo uNkulunkulu uyathini? Uyangenelela. Ngokwenza njalo siyakhula ekwazini izinto zikamoya. But the problem, we are so selfish ngendlela yokuthi uzicingela yedwana. Upha egedeni angene. Benthe namuhla ndamcela uNkulunkulu ukuthi angayenzi le ndawo ukuthi ibe quiet, ayenze but ngathiya apho futhi. Bendithe uNkulunkulu ndiyacela namuhla ibe ngathi yavanga, ayingathi ayenzi nanamuhla le ndaba. Bangcwele nje ndizothi ekuseni nje. Asiqaphele umntwana wethu wakwamoya. Bomake noma sekukhulunyweni ngawe. Ungazi estimate bathini underestimate yourself. Noma sekukhulunywe ngani, God is able. Uzile namuhla ukuphendula umkhuleko wakho. Sifikile isikhathi sokuthi nawe ukhulelwe. Ingxaki nasokhulelwe thula. Uthile umama wathi ulwimi kwi-encouragement lonakalisa izinto. Wathi singomama abathanda uthini? But today asibeni nguElizabeth. Asibeni bantu abatsha ngoMaria balesi sikhathi. Kuze kuthiwa uDom, andini batsho njalo ababantu. Anibe ngoMaria banini? Balesikhathi sanyalo, kutsho njalo apha eMpumalanga. Balesikhathi sanyalo. Nibe ngoMaria. Nombona uNkulunkulu enisebenzisa ngendlela esimanga emakhayeni enu. Kutshintsha imeko yasekhaya. Ngenxa yokuthi wena uhlele enkosini, ukhulelwe izinto zakwamoya. Nase ukhulelwe emzalwane, yala uku-aborta lo mntwana. Niyathanda ke ngoku ukuthi kule mihla ngosekhona nezi-abortion zibekwayo, kube nezistika lapha yapho kwe-abortwa. Yala ubumntwana wakho akhutshwe. Kuba na usongumzalwane okhutshelwe umntwana, uzawukhonza apha with complaints. Uzobona njani umntwana uphume? Whatever echoyo, you will complain. Kanti the mission yala divine, it is raising a generation that naive. Ifundwa every day, mna ndiyayiva, ifundwa every day. But na umntwana wakho efeel, you will complain too much. You will have jealousy. You will have hatred. Ukovuka konke lokho ngenxa yokuthi umntwana kamoya ufile. And kuba nowenze afi nguwe yourself uthetha kakhulu. Isikhathi singekafanele. Kuselula ukuba lo mntwana athini? Aphume. Hallelujah. Okugcina nje ndibe nezinto ke ezingaphi ukuthi number 1 izwi lesiprofeto eliprofethiwe phezu kwempilo yakho lithathele ingqalelo kuba lilo elizophendula lemikhuleko okade maybe soyikhuleke 4 years we have got a certificate ufundile awuthole umsebenzi and so ufuna nokungabaza uNkulunkulu kanti xa kusithwa here is a prophetic word awuyithatheli ingqalelo kanti yiyona ezo phela khumbulani uNkulunkulu awuthi na ucela umsebenzi akunike wona sometimes ukunika umsebenzi vaya so uyabona akuqalise ngokuthi funeka wena every day because awusebenzi uzoklina la esontweni mahala uyabona kanti uNkulunkulu ufe wena ufuna umsebenzi but uNkulunkulu uthi no lapha esontweni every day uhamba uyoklina and wena that prophetic word awuyimameli awuyi uzoklina apha kanti wena bekuzophendulwa lo msebenzi lo owufunayo ngokuthi qala ukline mahala esontweni and then wena you refuse uthi I know mina ngeke mina ndiye this is prophet
sizophendula le mithandazo esihambelayo every day Wednesday. Now we are choosing God kanti asilaleli. Noba sesivile asikholwa. Uphikisa isiprofeto. When God says, come on and surrender, and khumbula Friday, ni surrender, maybe nicinga izono ezinkulu, uyeva ucinga izono ezinkulu uthi hayi no, mina ndithi abantu abazalwane bavama elder ucinga izono ezinkulu yakubona. Bakhohlwe izono ezincane kuthiwa ziyonakalisa umyezo. So nakuthiwa let's surrender. Ubuthethise umntwana lapha endlini kakubi. Manje uNkulunkulu uzokhulula wena. But wena wacinga izono ezinkulu. Wangezo surrender. So ibandla lihlale the prophetic word, come listen to the prophetic word. Whereas there is a problem. No matter ungakholwa kangakanani, uthembeke kangakanani kuNkulunkulu, but if you don't listen to the prophetic word of that day of that particular minute, so lose konke. So ngesinye isikhathi asifundiseni ukulalela ukuthi uNkulunkulu uthini ngaleso sikhathi. Kuba uNkulunkulu la izophendula izidingo zakho. Uziphendula otherwise hayi ngalendlela olindele ngayo. Number 2, ungumuntu ongumama wesifazana iba ne secret. Hayi umuntu ongumama whatever yenzeka kwakhe iwesi nje osena abanama phone you will videoize izinto zakwakho uzipost. Let's have omake besifazane abazaba ne secret in these days. Kakhulu kaza abakholwayo. Andithi bazabe befundisekile. We must have a secret. Spiritually na nje uyakubona. Hayi everything wena we are post. So i-secret ikwenza ube njani? Kube nezinto zakho ezingakuphunyuki. Because unezinto ongaziluza ngenxa yokuthi awukwazi ukuba nemfihlo, uthetha konke. Sikhona into ongazithetha, sikhona ongazithethi. So from today, buza uNkulunkulu, uNkulunkulu le ndingayithetha, uza akwenzeki angakuphenduli xa umbuza. Xa umbuza njani lisoziqaphela ukuthi wena uyathanda uthetha wena yabona. Andithi usifundiswe that Saturday ukuthi singomama abathanda nokubooster uyakubona. Yehlisiwe nale boosting uyakubona. So le boosting iqala kuphi la ekuthetheni elder. La ekuthetheni usikabala isiphiri. Kahle hle uthethela ukuthi uqhayisele lo umakhelwane wakho. That's why ungenamfihlo. And it's not allowed. Ngezwi likaThixo. No matter the situation you're facing nayo, maybe so khonze uNkulunkulu for more than 20 years or 30 years, hlala ekumethembeni uNkulunkulu. Kuba ufika ngesikhathi esifaneleyo. Akafiki ngalesikhathi okufuna wena. uNkulunkulu andazi ngathi nobutricky nobunjani because the problem uhlola lenhliziyo yakho. Uma nezoyijonga uyabona afika bona banani ngamnika lo msebenzi indlela ophakama ngayo usalwa nawe is still pruning you. Ukwi pruning season uyabo uyapruna because ufuna ama fruit. It's not that uba njengokukholwa ungatholi imsebenzi ungatholi imshado so wena so ungasuka kuNkulunkulu. No, uNkulunkulu is pruning us because uyihlola inhliziyo iproblem yakhe uyakubona nengakunika lo msebenzi indlela yohambela phezulu ngayo awuzubaza abantu akakufuni ke oko. Kakhulukazi ukuthi thina esikholwayo thina nasikholwa singabantu ofanele sibonakale ngefruit hayi ngokukhuluma ukuthi hayi ndiyakholwa uthi uyakholwa kodwa abantu abakubona ukukholwa kwakho. Abantu funeka kutsho bona
ukuthi hayi uyakholwa. Hayi kuthethe thina ngomlomo. Fanele bakubone indlela ohamba ngayo, bakubone uyakholwa. So whatever situation esifacene nazo, azixeli ukuthi impendulo zethu uNkulunkulu akanazo kule mithandazo esesithandaze for years. You have faith. Call. Andithi ukukholwa sikholwa entweni ezingabonakali. Ukuthi noba ibonakala but andithi anamali, mina ndiyakholwa mina ndingenamali nje ndinayo imali kodwa ayikho ephesini because I have got faith. Uyayibona? So apply more faith in your kwindlela yakho yokukholwa. Nawe mntu omtsha wesifazane, have faith, themba uNkulunkulu. Awuzudidiseka na uthemba uNkulunkulu. Andithi abanye abangakholwa xa bengenamali ba-end apha sebengena la bezaphiwa khona imali ngendlela erong, niyakubona. So wena njengomntu okholwayo wesifazane awuzungena kulo trap leyo. Kuba wena uyazi ukuthi uNkulunkulu ngeke akushiye. It's just a situation edlulayo. Asibe ngabantu abatsha kungathiwa hayi lo uyakho ithi nabe kubona uthi kubo hayi ndisaye enkonzweni bathi nawe uyawazi lwa nawe uqelana. Ndiyamva ndithi bathi nawuthi hayi today ndisaye enkonzweni kanti bakuvile bayakwazi uhamba nabo ngale. Bathi nawe. So nikhulelwe abantu abatsha, nikhulelwe uJesu. uJesu kahlehle uhlela apha kuni. Nina kumele ni preache the whole world. Kuba nigcwele amandla nihamba namsindisi. Okweni kukukhuluma ngaNkulunkulu, nithandazela abantu baphile egameni lika Jesu. So we need those generation ezofana noMaria, sithi bavuka oMaria banamhla. Bevuka apha edivine. Ukuze ke ube nalo uthando nomoya ongcwele uhlale kuwe, kudinge kube ngumuntu onalo uthando ngokufuna izinto zikaNkulunkulu. Angeke ugcwaliswe ngumoya ongcwele kanti you are lazy to pray. You are lazy to read the word of God. Uzawugcwaliswa njani? So fanele ube nalo uthando lokufuna izinto zikaNkulunkulu. So andithi abazi abanye maybe befana nami njengethi ndifunde la verse kaLevitico nami uthi ka unesermons ezinde ndiphume senibhorekile until uNkulunkulu awazi uyakwazi ukubona akureduce straight uthi nawufunda iverse akutshena athi uyakubona ke ezi verse nazinde uthi wena hayi belongo lesermons hayi uthethe isikhathi eside kutsho mina and uNkulunkulu wanifundisa the verse wathi uyabona ba wena ufile ulapha ngaphakathi. Because if kushunyelwe isikhathi eside sewubheka nesikhathi babe kuthiwe iyaphuma ngo-12 selidlulile nesikhathi wathi uyabona uyobe sowufile but awuphakami uyothandazela. Because according to the verse there you will find ukuthi wathi nethi awe andithi ngelakhi yena bambona ngeshwa thina akasibona umfundisi apha sithandazela. But uyazazi ukuthi uke walala waphinde wathi haya le sermon indele izawuphela nini. So ufana noFil, you were supposed to come in front ubekwe izandla. But nozifundela bangcwele. uNkulunkulu ukacela izinto nje uwedwa endlini ukuthi uyakubona ukuthi wena uyahamba lapha but wena wacomplaina ngesermon ende. Walokhu ubheka isikhathi ubusowufile. Bantu abasha asibeni livumbe limnandi. That is why ne-intercessors uba bekuthiwa zingatsho abathandaza sibadonsisa nzima ngenxa yoba ivumba likho mnandi. So xa bethandaza
baloke behogela lo moya wethu ubathini the Holy Spirit angafiki, and nathi we are ignorant, we can't say we surrender. Sike sakhonza esikhathini la ebekuthiwa every Sunday fanele uzihlambulule before. Angithi na ungazihlambululanga uzenza abathandazi bangakhoni kuconnecta. Andithi singumzimba omnye kaKristu nasila. That is why kumele wonke umuntu ola azigcine ethembekile phambi kobuso bukaNkulunkulu, ukuze nalabo abathandazayo bathandaze iflow. Asizigcine bantu besifazane kule singajabuleli nje amagitha nezwi silifunde sithandaze, singajabuleli in these days. Funa ngafika ikeyekwe nezigitari ke ndibona baba ngatakataka nabantu. Hallelujah. Akasisize inkosi isisize bangcwele. Kuyafika nje enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu akasisize sithembeke kuye, singabantu abasha sihlale ekufuneni izwi lakhe, singadidiseki, sikwazi nokuthi umzalwane ngesinye isikhathi nayeze kuwe wakuxelela izindaba mthandazele futhi ungayithethi indaba yakhe. Sibe ngomake abazaba nazo izimfihlo, kuba abomake bathwalisana with love. So uNkulunkulu akasisize kulesi sikhathi samanje la ingathi nangabe ndikuxelele indaba yami sendiyakubona soyipostile kwi-status sakho, sendiyakubona yiyo nje le ebendikuxelele yona. So uNkulunkulu akasisize asenze sibe ngabathembekileyo nabakwaziyo to have a secret. Just imagine 5 months uhleli ungamtsheni nalo umyeni wakho ukuba ukhulelwe, ekubeni ukhulelwe after isikhathi eside kangaka. Enkosi kakhulu. Simshela tandla kakhulu bazalwane. Mangihambi mi